好多時候一個人嘅性格會影響咗佢嘅職業。做我哋呢行最大嘅好處係唔需要做決定，邊個要死時間地點一早有人決定咗。我係一個懶嘅人，我中意有人幫我安排所有嘅嘢，所以我需要一個拍檔。Satsi maike famila minamu Aizna mangina wa panorama Tinufi nufi suniti Matan tunuti yafi Wahira kawana fun muk Timan meiti Ivesi veci Tidait Timaike wandar Cause I'm cool. Cause I'm cool. Isai maerian wam tu entotan. Isau muvater amara nan ainda. Chimampanin naya zai manin cigaret. Tandem kusane. Tandem kusane. Tandem kusane. Tandem kusane. Pafatesena nuvin panyalan Sitaita sad Simaike familam namur Aiznama gilawa Penuraman Cause I'm cool. Što smo doznali o tom liku? Da je plaćen ubojica. Plaćen ubojica, da? Dobro. Da on samo dobije šta treba odraditi, on to odrađuje. Ali kao ima neki vlastiti problem u tome, pa ga svoje vlastite probleme rješava kroz nauku. Ok, dobro, to je sad vezano za cijeli film, ali samo za scenu. Za sceni ja mislim da nije se on suočava sa svojim problemom. On je obavlja svoj zadatak. Što? Tako je, mislim, prezentirano je da ide u tom smjeru, da. Uglavnom, kretnja kamere napravi da nam je lik simpatičan. Zato jer se mi uvučemo u njegovu kožu i mi, kao on, hodamo kroz scenu. I onda to zapravo pokazuje njegove emocije, kako se on osjeća. A kako se on osjeća? Cool! On se osjeća cool! I mi se osjećamo cool. Kada čujemo okolo kako hoda, kako se čuje taj, to je fucking cool. I onda napravljena je scena tako da ti hoćeš još takvih scena. Sad je ubijao ove likove, možemo dalje. Ubojstvo je cool. Što smo doznali o negativcima? Generalno. Kockaj se, to je točno. Uglavnom nismo ništa doznali, oni nisu ni bitni. Znači on dolazi pa, nije bitno koga ubija. U današnjim filmovima se uvijek pokazuje negativac i onda kada ga ide ubiti da ti znaš sa razlogom zašto je taj lik ubijen, a ovdje tu kompletno nije bitno. Zato se bavimo ubojicom. I kako se zove, ovo tu je touch na kraju kojim je savršen lik. Ugasi svitlo, zato je svima ugasi svitlo. Peng. Top. Uglavnom cijela scena nije pokrenula radnju uopće. Ništa.
peng, 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 ubijeni negativci, ali ti negativci nisu bili niti u filmu bitni. Oni se nikad nisu pojavili prije, niti će se kasnije. Znači, kompletno nije bitno. Scena je stajala na mistu i samo je krenula dalje radnja nakon ove scene. Ali taj jedan trenutak se izvalja do krajnosti da možeš upoznati lika, da upoznaš njegovo stanje, emotivno i cilj i sve to. Ona je primijetila da ima problem. Znači ima tu svega, a nije rečeno ništa. To je ta slojevitost, to je taj neki specijalni moment koji zbog nekog razloga danas svi zanemaruju. Danas je najbitnije da se ili likovi svađaju, znači kada oni deru se jedan na drugoga i onda kamera ih prati ko će se kome krenuti, baciti pijat u glavu ili nešto tog tipa. To je bitno i onda je to vrhunska gluma. Ovake scene kompletno se zanemaruju i više se ne rade.